Biag, di tao. Nay, anyaman tan nakasako nga inyag mon, Mari Luseng. Naglalaok, Mare. Lata, landok, kan plastik. Katangong bangkit di, taisupay abalunan ni Christian ijay pagadalan. Ay, talaga desidido ka mang paadali ti ampon mo Takas makita kat desidido mo't nga agadal. Sa bagay madlaw mo ta nagagut kun nalaing pa ijay pagadalan da. Naku namon, Mare. No kasta ti ubeng ay talaga maayatan ka amang paadal kun kuana. Uray narigat ti Biag. Maikarigatan taad damot nga rod arapa apje ubing. Naimbag man ta saan nga umapal ni Jonah nga anak mo. Apay ko mga umapal, kat pinagadal ko mat iti. Ngam isumot ti nagdesisyon nga agsardang ag-eskwela, tamaki asawan. Dinak mapapasol, ta isumot ti nagdesisyon para iti Biag na. Wan matkit di Malakmod ti nga rodan ta iskrap alakom tagatanga kon. Sa di naman ang tinapananda dya, Christian nanang? Adda klase na ita, apay aya anak ko. Apay nga minapagadalan niyo pa ilang day dya tao. Kaya't nangarod mo't ag-eskwela. Agbambanog kayo laang. Saan tayo matakapkapin ano day dya, Christian? Si kakit di mo't anak ko. Di bali ata saan mo't asadot ni Christian. Amo na ti tumulong kanya. Diyak amo kada kayo nanang. Imbes nga ag-relax kayo. Saan? Anusan nyo katag-trabahon para lang iti panagadal day nga ampon. Anyat gagaram aya anak ko. Ay, bumulod ako may ti martilyo. Aday ti sigod apang iduldulinak. Ingkaalaan ijaya. Nayapayag, aga nano ka bakit? Napan kalabim mulod iti martilyo ni nanang nakamisod kamot na nagawin. Kasano mga men, makapasuron day dya, Christian? Apayaya. Agasam, pagadalan ka no kay din ni nanang. Siyak to pa mismo nga anak na kat sana nakaadal. Day dya to kang ampunan. Naggapuan nga minda ding ampon na ya. Ay na, ampun tay kumari na aping musay Gaputan na tayo, inala na mutan day dya, Christian. Sinublat na ngayon ampon. Awan lang arod makukwartanan, nangalapay na iti pakanan na. Huwag nga rod Parparigatan na bagbagi na. Dumagas ka pa'y man, Mari Luseng. Apay ka di Mari Paula, aday bagam. Nawaya kayo inton sa badaw. Aywan Mare, agbirbiro kami nga rod iti pakipurdiyaan may. Adam mom. Ay, pag-isumare. Jay anak ko. Ipadalos na kanot arubayan da. Tadi da masangon iti asawa na. Agpada da abisi iti trabaho da. Sige Mare, umay ka minto. Kadwak ti ampun ko. Sapaan minto ti umay. Malangaraw da ibagak iti anak ko niya. Wan Mare, isupay a pangalaan mi iti balunan ni Christian ijay pagadalan da, Mare. Nakitak mo't na nanang ken Christian ijarubayan da Hazel itay bakit? Ni, anya tararamidan day jay ngay. Agdaldalos naman ka ni Christian. Mayat pa iti kakatawan da. Ay, makitang tangdan daman na tapno dala maitid na kini Christian. Ngarod imbes si ka nga anak ni nanang ti agnomari ti paggrigrigatan na. Saan? Tanadya Christian mo't tanti itrab-trabakon na. Nagswerte na talaga day nga ampon. Pangasim man, Christian. Di mo gundawayan ti kinaimbag ni nanang kukan ka. Ha? Saan ba't manang Jonah? Anyasan? Kano mabamban no ganti na ka makitang tangdan. Tapno dala maitid na kwartakan ka. Kita mo ba sita? Di mo maparigatan dyan inak. Bumawi akto ka ni nanang Lusing manang. Na makaturpusak to. Siyak matimang tulong ken ko na. Ayawan latamok ditan. Sigurado na makuturpus ka, malipata mo ni nanang. Sa anak akasta manang. Dakkal ti utang ko na imbaga na agam ka ni Nana Lusing. No talaga kayat mo ti makatulong ka ni nanang, apay lang agadal ka ngay. Iso pa paggastusan ni nanang day tapagadal mo.
Sigurado ka sana masayang ti sakripisyo ni nanalusing para kanyak manang. Aga dala ka na imbang. Nanang, pagsardangan yun nga agadal na dya Christian. Siyak tupay nga anak yo. Sana nakapagkuleyo. Dahil tulaki din nga ampon lang. Di kag sao iti kasta. Ngamin adumot ti sakripisyo para kan ka iti. Ngaman niya tinaramid mo. Nakiasawa ka adakos. Ay, panawan da kayong tumalang dahil dya Christian makaadalun. Ay kat adamot kan kuana day tana. Basta siya. Kaya't kulaang atulungan ni Christian. Takaasimot. Awan sa bali amang tulong kan kuana. Kan sayang ti kinalaing na. Kan talaga nga interesado nga agiskwela. Iso apang nga asim. Baybay anak iti kayat kong aramida. Tanapig sa akpay mat. Kabailakpay tagtrabaho. Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpos ka matlaangan, Christian. Nakaragrag sakak para kan ka anak ko. Agyaman ako na iti adwa sakripisyo yu kanyak, nanang. Dakkel ti utang ko na imbaga nakam ka na kayo. Nakaturpos ako niti kolehyo. Huwag nga ron. Kasta kumawad darapaap ko para iti anak ko. Nga mas pinili na mo't tinakiasawa. Itata nakapagturpos akon, mabalin nyo mo't ti agrelax, nanang. Huwag makaangasak mo't tawanan paggastusak. Apa man ang malpas ti board exam ko, agbiro ka kadagos iti pagtrabahwak tapno matulungan kayo. Nakaturpos mo't gaya man na dya Christian bakit? Ay, huwag nga ron Awanan, sigurado panawan na ni Nanang. Sayang, tinagrigregatan na pinang paadal na kan ni Christian no panawan da. Makamumatan na. Dinto mga mindum nga giti sa uidi. Natangkan ti ulo na. Namnaman na siguro at tulungan jampon na ah. Anya kumamat ti tulong day nga ampon ka ni Nanang ngay. Kananyat bibiyang na. Kat saan na matakap kabagyan. Ayawan latamukon. Adu ti ampon aman naging bubukod. Nang pautangan daman iti kwarta. Kasapulan mi unay. Gipit kami. Agtrabaho kay mat ngamin iti asawam Awan pa'y mat anak yu asuportaran nyo. Agtrabaho kayo mo ngamin no kay kayat yu. Saan no saan? Di yu lay diritso no di yu kaya tagpautang. Awanan kwarta. Agtrabaho kayo ngamin tapno adda pangalaan nyo iti kwarta yu. No siyak nga anak yu tagkid daw iti kwarta nagaduha sa uyaw. Ngam na jampon nyo, ikan nyo adagaws. Madimot ti kastang aramid yu Adda paborito yo. Oray ko manupod no nga anak yo. Ngam samag. Ay na anak ko, di kag sa iti kasta. Tawan mo't idaddadumak kada kayo. Kanpod numot nga awan kwarta. Sige, mapana nga rodan. Makapaawan ganas ti kastoy. Limabas mo't ni Christian ni Day Maray. Papanan na. Nakapustura mo't. Adda interview na ita, Mare. Ay, no kasta. Nag-applyan iti trabaho na. Wen, Mare. Saan ka nagbiddo tanang paadal kan kuana? Ita, nakalpasan. Kat sigurado nga iti mabiit. Makastra ka iti trabaho na. Wen nga rin, Mare. Nga isumot ti pag-imunan ni Jonah nga anak ko. Anya kumamat ti pag-imunan na ngay. Wen ata pinagadal ko kano ti ampon ko. Kat iso amis mo nga anak ko kat saan anak kaadal. Kat basol na anak yasawa mo tadagos. Wen nga ron. Dayta ti di na mapanunod, Mare. No agsasao, kas labasol ko pa'y asaan anak kaadal. Ay, naimbagpay ka jampon mo, tamadlaw ananakam. Ay wen, pudno dayta anak ko na, Mare. No kas jay siguro mat ni Jonah. Siya kun ti karagsakan nga ina dito'y rabaw ti daga. Agam saan mo't, taag dumadamot iti ugat. Naawat ako niti trabaho, nanang. Addan pagtrabahwak. Ay na, nagsaya atin anak ko. Kablaawan ka. Kat pagyamanan ta ni Apo Diyos, taimpangag na ti kararagta. Uwan, nanang. Kat nagsweldo ak. Gumatang tayo adagos iti materyales para balay.
Taparinovate tayo ti balay tayo. Ay nasaanen. Agurnong kakit di iti para kang kanak ko. Tapno mga asawa ka, adaramatang. Makaurnong agtulat ta nanang. Masapo lang matarimaan to'y balay tapno saan nga agtadtad no agtudo. Ay kat makamuka nga ro da anak ko. Saan kayo ang nagdwa-dwaan ng tulong kanya kiti kasapulak ti tulong? Iso nga ita, bay andak iti kayat kong aramiden para iti pagsayaatan nyo, nanang. Ni, nagadumot ti materialis dito'y balay yun, nanang. Ginatang ni Christian dagita anak ko. Ni, dakkel mga ro ti sweldo na. Napintas ti trabaho na. Naipakat na ti inadal na. Ay, no inggaad mo kumamot ti nagadal iti. Nalabit, nasaya at kumamot ti biyag mo ita. Ah, Ngam malasa na balik. At damot laken ka amang papintas iti biyag mo. Agsalukag kayo nga agasawa. Di kay agsadot-sadot. Tapno at dalat ta pangalaan nyo iti igatang nyo, iti kanan nyo. Imparinovate mo't gayam dan nanang ti balay dan. wena, pimintas di balaydan. Impatarimaan ni Christian. Talagang asensadon na diyang ampon ah. Wena, ado ti kwarta na ngam gapo kininanang. Inga kat dumawad iti kwartana ah. Ramanan tamad ti sildo na. Ninanang mo tinangpadal ken kwa na. Apay, naawan ni nanang nakadal nga raw nalaman. Wen nga roda? Ay, iparanod na mo't tinagbamban no gantinak. Ni, si kamat gayam manang diyo na. Sumra ka ah. Ngam awan ni nanang, anda na panan na. Sana ni nanang tigagarak, si katikayat ko ang makasarita, Christian. Ha? Apay ka di manang. Kaya't ko lang ay palagip ani nanang ko tinang paadalkan ka. Eh, jak to malipatan da ita manang. Kasta nga ron, ikanak mo tayo ti kwartam. Abo nga ti ado arigrigat ni nanang ko kan ka. Ha? Rumbang lamang ibingay kay ti kwarta, tane. Mano atawan ngay nagawan nak. Inagaw mo ti atensyon ti inak kanyak. Imbes asyak ti kan na iti kwarta saan. Imbes asyak ti pagadalan na. Si kamo timpang pangruna na. Eh, mano ti kasapula manang. Uray jismil pa'y laang. Ay, awan mo't igam ko akasta agatad manang. Ken adda ngamin nagastusan mi kaninanang. Manong araw ti maitan mo. Tsak kayat ti kasutlaan. Ribo ti kayat ko. Numabalin saan ngagpababay ti 5,000. Ulita ka, ninanang ko tinang paadalkan ka. Iso arumbang lang agsubad ka kanyak nga anak na. Di kalagbain ijay atim. Nagdakkel gayam ti dinawat mo a kwarta. Kat karbangan na timang tad iti kwarta. Tada kayo kang arti ng paadalkan ko nanang. Anyan. Kalpasan at tinagtagibas sityo jay tao. Dawatan nyo magayam iti kwarta. Nagadungag kakamadi nga imbagbagayo iti kankwana. Agtrabaho kayo ng aminan ako. Sumapol kayo iti pagkwartaan nyo. Saan akasta nga agdawdawat kayo latan iti kwarta asaan nyo mat anagbanukan. Nagaduma nga ipagbagayon. Diyak ngamin kaya't apanunutan ni Christian nga ipagpabayad tayo ti tulong ko kankwana. Katrumbang lang agbayad at tada ka nga utang na imbaga nakam. Di bayadan na. Noan yaman tinaragpat ni Christian ita. Dayta kat gapumot la iti sakripisyo na. Ado tirigat na iti agad-adal pay laeng. Taigid-giddan na ti sumursurot kanyak amakitangdan bayat ti panagadal na. Di kay mang magbalin nga bayas nanang. Ipadlaw yu launa yan anapatpatagda dyan nga ampon ngam siyak nga anak yu. Apay ay kasta kayo. Di naklang amin maawatan anak ko. Ipakpakaawat. Sige, mapana kon. Awan mo lat na sayata turungan dahi ta saritaan. Awan bagastan lakay. Awan bagastan kahit siyak man tireng-rengemon. Kasino kumangay? Kasi kamot ti lalaki. Si katag diskitar. Ay, masadutak. Amumait na nasakit ti sakak. Masadutak arumbor di ti balay. Sika na,
Inka dumawat ka ni nanang, tama nga no, nagsweldon di ampon na. Mabain ako nga karadawat kadakwada. Sapay no dumawat akiti kwarta, nagado nga ibagbaga ni nanang. Agad talaga kasta palabsimlatan iti bangir alapayag mo tanyabang nga ibagana. Ay, makauma mati kastoy. Apay si kalangay ati mamuma. Nakarkaro kanyak Ha? Mamuma akon iti kinarigat ti Biag. Kunak idinwag nam ayak iti denam. Ngamsan mo't kayam. Nagluko kan? Siyak kumatirumbang ang mga ibagay ti kastakot. Kadagpay sumad. Kunak idinubak nang kayaw. Kunak no ato ti sanikwayaw. Ngam awan mo't kayam. Isano ko nam amaumakan. Nakarkaro pa'y kanyak. Jaklay padlaw kan ka. Aniya? Nanang. Nay, apa yun anak ko? Anyat sang hitam. Mala, sumrak ka anak ko. Ni Marso nga asawa ka? Pinanawan na kon. Si Morotan iti sa bali a babae. Anya, At namamo na iti biyabak na nga babae kat nagtaraydan. anya. Ay, darom ko ida. At ebidensya. At nabasak iti convo da iti babae na. Inye screenshot ko amin. Ay na anak ko, kasano nga rod ang makadarom ka. Katawan mo't karbangam. Nalipatam ka din asan kayo ang nagkasar. Ha? Kanayon ko idi nga ibaga ti panagkasaryo. Gumkunayo nga awan kwarta pagkasaryo. Nanang. Iso abay-bay amon no simurutan iti sabali a babae. Sadot matlaang dayjay nga asawam. Nakasapol siguro iti mangbiag ken kuana. Iso nga insukat na kan. Kasano akpaitan ngay. Agmay-may sa ako, nanang. Ay na anak ko, ubing kapay. Makasapol kan tupay iti adayo anasaysaya at ngam dayjay alalaki. Manganan manang. Nakaluto kamin kaninanang. Ay, pasensya ka na. Diyak pa'y lang makatulong, taglaladutak mat. Diyak pa'y lang amin nakamove on iti inaramid na asawa kanya. Ala, di ka ko magpulkok manang. Lipatan mo na dyan lalaki. Tulungam ket di tibagim, tapno saan ka may stress. Agsakit ka ano kasta. Ay, nagrigat mo't nga rin ti makailiw-liwan. Kasla diyak kabalan. Panagrik na katawanan ti mangipatpatag kanya. Adda kami kaninanang amang ipatpatagkan ka manang. Agyaman na, Christian. Uray sa anak ka nasaya at kan kay ti kalabas. Nagsingpot ka lata kanya. Ala, lipatan mo na tama nang. Umay kakit din tamangan tayon. Sige lang. Sa anak pa ya mabisin. Awan ganas ko amangan. Kaya't ko kumatagam brunanang mawamot kwartak. Kat no disidido ka, mabalin mo tagpatulong kin ni Christian anak ko. Mabainak mo't nagpatulong kan ko na. Pagpainam ko ma, kat kaslakabsat bunday chay. Wan nga rod manang. Awan kirong mga pagbainam. No kasapulam ti tulong, si dada anak at tumulong. Oh, anyat kayat mo. Aga abroad, wano agiskwela. Mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo manang. Tulungan ka. Saan? Bakit ako nasumrok iti pagadalan? Agabrodak latan. Diyak kaya't nagnanayon nakastoy. Kaya't ko kumamot ti makaurnong. Ala nga rod, taykan kay ti busbusem nga agabrod. Ay na, agyaman ak nga rod, aading ko. Hello manang, kumusta kan dita abroad? Kastoy medyo narigat ng anong saka. Tani, adangak dito yun. Uwan talaga kasta manang. Basta lakit di saan ka mabisinan dita. Saan matkit di ading ko? Ay na, nagrigat kayang ti trabaho dito abroad. Agad kumusta ni nanang ngay? Maditirik na ngam impacheck up kon manang. Anyat ko na't doktor ngay. Pagtrangkaso, iso nga inikan ti agas na. Mala, si kapay lang arap ti makamo ka ni nanang Tani, adak mo dito adayo. Uwan manang, awan ron ba nga pagdanagam ka ni nanang, tatyak baybayan. Agyaman nak.
Christian, ulit at tagyaman ka nagkidaw iti pamakawan kan ka. Sorry iti nararamid ko iti kalabaswan. Namiris kong dagiti bindot ko. Kat agyaman na kiti panangipatag mo iti inataading ko. Nga oray saan mo apurno nga ina. Agyaman akmat ata maawat na kung nakabsat manang. Tauray saan tayong agkabkabagyan, ipatpatag kay latakan nanang. Da kayong tipudno a pamilyak. Kasta kami matkan kaading ko. Agyaman akmanan agan-anad kayo kaninanang dita. Un manang, agan-anad ka mat dita. Ni Apo Diyos timang tarabay kan ka dita. Biag, ti tao. Hello, gagayam na imbag nga oras yu amin. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Itagundaway, masagutan kayo iti part 42 compilation. Dito drama tayo. Biag, ti tao. Mayrin anak, mangun kan. Aldawain, intamanan nagisursor iti lako taan atag. Magkaturturo kag pailang, tatang. Alaki Jane, bumangon kan. Napudot to na jay dalan. Masadutak. Na kayon ti mapanaglako. Nadagsen kila ko kanatag. Masapol nga adda kadwak anak kao. Shish! Apay mat ngamin na nakurapay tayo Apay ngamin na diyo pinilpili tinasawa yo. Pobre mat ngamin tinasawa yo. Jay bak nang kumaa. Uray bakit? Uno anyat itsuranan. Basta bak nang. Jay mat lang ngamin kinapintas ni nanang tikinita yo kenkwana. Mangrugi ka mananayray. Saan kumabot akas ti panagsa sa umaanak kao? Tauray sa anabak ng tiinam. Rasing pag nagagay. Ha? Awan serbi ti kinagagat na. Tadimot bak nang. Alakit din, agmurmuray kan, tayong kamanganay sa tarumwar. Darasam, Masadutak nga ron. Nakalatan natin mapanaglako. saan man anatangkan ti ulam, di nakpagpungtutan. Ala, agawam ti agunay. Agtaray tanay rin. Panawa mong ti kinarigat ti Biag dito lugar tayo. Papananta kumangay. Yawid ka na, hindi balay mi. Agdan natan. Di nakadi kasar. Ikasar kan tumat lang Basta agtaraytan, tamasyanakin ka. Marigrigatan kan ngaglaklako itinatang diti lugar yaw. Wen nga rod. Nagmisitak pa yun. Kapo iti pudot. Takasano. Uray na pudpudot. Magmag na kami latang aglaklako itinatang. Masyanak narot kan ka na rin. So akayat ka atulungan. Yadayo ka iti kinarigat ti panagbiag. Sumurot kan kanya. Taagawid tayo di lugar mi. Sige nga rod. Sikat ti makaam mo, Mark. Anya kamutin, Mark. Nabartag ka manan. Kan anak ko pa'y laang. Ngamsyak amin ng ti aglabakas kadagluto. Awan pa'y maitultulong mo dito'y balay. Dagitilatan barkadam ti ayan ti atensyon mo. Uray kumamot no gumatang kay ti makan. Iti bisyong mo ti papanan ti kwartam. Sumanaw ka manang. Ay ko! Ikati malas iti Biag ko. Abay agas no ti papay mo kanyak, Mark. Kunam idi, yadayunak iti impyerno. Ngam impyerno matlagayam ti pangipanam kanyak. Oy, sika babay. Di mo man andaran tanak ko. Di mo paritan, no sa dino ti kayat na papanan. Sika taglaba. Di mo paglaba ang tanak ko, tas sana na iruam na itang aglaba. Di yung kumamot kumsinsin ati madingaram iti anak yun, anak. Agulo magkaman! Sika, tinalas taramid na, tanangiwat ka. Diyak kayat ti kasta manugang. Nuwapay nga minasika ti ilasawa tanak ko. Sika ka diti imbaga ni Madam akadwak diti ang babaw nain? Wen, siyak ni Irene. Mia, magtinagan ko. Nasaya at matatadan ka dwa ka babaw nandito eh. Saan ako na marigatan ka dagiti trabaho dito eh. Nagdakkel nga minto'y balay. Nasimpat ka di dagiti amo ta, Mia.
Awun, saan da na imo? Iso na lang tado ti trabaho. Makabannog. Ang amno duwatang agtinulong saan ta marigatan. Isong agsingsingpot ka dito'y tanasingpot dagiti amo ta. Wen nga rod, tapi nalubusan tak nga agtrabaho ditoy, nga uray adda anak ko. Sa bagay, mabilin mo ti anak mo. Amunan ti sao. Wen mo't di iso adak kala pagyamanak day ta kadagiti amo ta. Tauray adda anak ko, inawat taklat ta nga agtrabaho ditoy, kas babaunen da. Irene, adda iritok kan ka alalaki. Alam ti FB na. Nasingpot da ito a security card. Iso na lang ta medyo adayo dito tinakay distinwan na. Mia, jak pay lakayat ti agayat. Adun asam ti linakam ko. Nagbalinan abato ti pusok maipanggap ken ayat. Kunamla dayta. Tadi mo pa'y namam mo ni Ben. Ngam no mamam mom, sigurado amay in love ka. Ay, basta jak pay lakayat ti agayat, Mia. Talaga gaya manapintas ka, Irene. Sa langay tiladawan. At dapat iti personal. May isa ka single mom, Ben. Amandakas na. Maklungwangin na napalabas mo. Ket nakasaganak amang imbilang kaspod ng anak ko ti anak mo. Narigat ti agdardarasudos. Kaya't kapay ang maam-amuan na imbang. Ngamin, nabannog ako na masaksakitan. Nadardaran ti puso. Iso maawatan na kumaben. Nakasaganak nga aguray. Ken mangipanagnak iti kinapudnoken ka, Irene. Irene, sapay ko mataklo na nakon. Nabayag matan nga agdatdato na kan ka. Pangasim ko ma. Ayaten nak. Akas iti panagayat ko kan ka. Tangay na panagnakakon ti kinapudnom kanya. Sige, aklunin kan. Angam, pangasim. Di na kumamot palsangitan akas iti napasalat iti kanlabas. Ikarik. Di kanto pulos paldaangan. Ayaten kay tiyag na nayon. Kas damat ti anak mo. Ipatag ko kas pudno nga anak ko. Agyaman ako, Nay, Ben. Apay nga ta, biglalatan anagidop to cellphone ko. Alan, di mo't ag-onan. Apay nga Sapay, mansarimi itakan ni Ben. Kasano kami ngayon ang baka pagsarita? Irene, Ay, akas laborido ka. ala, nadadaol ti cellphone ko, Mia. Jak makontakan ni Ben. Mansarimi pa'y mo't ita. O sige, buludom ti cellphone ko. Ay, alaman nga rod, Mia. Agyamanak, ha? In another call mo't ni Ben. Apay nga tan. Sino nga tati kasarasarita na? Kat, usaram lang ti cellphone ko Uray sa anan, Mia. Tamok nga usaram ti cellphone mo. Inton bigat manan. Awan pa'y nga min kwartak pagpatarimaan ko iti cellphone ko. Pasensya kan Pautangan ka kumangam impawit kumutten kadananang kantatang ko di kwarta. Sana bale? Ipatarimaan ko to nagsweldo Mala, tanudyak usaran ti cellphone ko. Ipabulod kun tulatakan ka. Hello, Ben. Kumusta kan? Oh, nakalip ka mat. Itaman pang imawag ka. Ha? Di ka di mailiw kanya? Kasano ko makailiw ka? Kat di kanto pa'y mailiw kanyak. Kalat-latan na di ka nagparik na kanyak. Nadadaol nga min ti cellphone ko. Binulod ko lang ti cellphone ti katrabahwak. Ngam tunggal awagan ka. Kanayon mo't nga in another call ka. Hoy, tayo di saan ka na nagparik na. Napukawan, ti panagayat ko ken ka. Isong abritan. Anya? Siguro nakailiw-liwag ka matanan niya. Wen, Mia. Nalipata kong dadya, Ben. Nasayaat nga rod ano kasta.
at damanan iritokken ka. Kat masigurado ka di kan agsangit. Ngamin, nasingpot da ito kun nataer nga uri adan edad na. Awan pa'y nagbalin akayan ayat na sika. Sika pa'y lang ti damo mo kaskasano. Isalbar mo man kay di kinabaak. Aday ta ka manen Mia intun kwan masakitanak manen. Saan ko nakmet? Ipasiguradok day takin ka. Promise. Sa bagay. Kasapulak mo't ti katakunay nay iti Biag. Jak mo't kayat nga agdanayo nak a single mom Kayat kumot tay adda kumamot mangitakder kanya. Diyan ko nagpalpalikaw pa ay ayatan ka, Irene. Kwa. Damo tapay nati agkita. Agaram kan kanyak. Di tantumot lang, titurong na. Atlunan ako. Padasan ta ti agil na yat. No talaga mutla adata tinaykari para titunggal may sa. Saan tang katunusan di agbreak ta. Anya? Ay ayatan ka, Irene. Rick, ikanak kumapay iti panawan ang mga miris iti riknak. O sige. Hanggang di mo kumanibaybay ako Diyak kaya ti matuukan nga aguray. Pali, mapanan titawan. Agawid ta na di probinsya ta masikukan. Yamamu ka iti palay. Rick, maaklunak nga tatinaw. Amang ano dinak kayat, ngamin, ada anak ko. Siyak ti makamukin ka. Di kagdanag. Nasingpet ti inak. Na, apay ang nagawid ka, Rick. Kasanaon ti trabaho. Nanang, kasangsangpet mi pailang ang sermon kayo manan. Asino nga minto'y babae akadwam? Kasla masikugmay. Ken, ada pa'y ubing akadwayaw. Nubiak, nanang, ni Irene. Masikugan, isa masapol ngay kasarakon. Ken anak naman, tikadwami nga ubing. Anya! Ayun na yan. Ada mo gaya mo na si Kugam. Kat ada pa'y anak na. Anya nga'y dayta anak ko. Di ka laka nagpilpili mo tan itinasaya at ababae. Hagam, nalala. Agdin na kayo tamasikog ka nga ruday. Ngam, di kay pa'y lagkasar. Agtrabaho ka pa'y. Kanay, awang pa'y urnong mau. Rick, di nagsakayat ni nanang mo. Agawid aklatan ijay lugar mi. Sana mabalin Diyak kaya tayo dayom tiyag balin nga anak ta. Wen angam di nakmat kayat ti inam. Kaya't nakaday jay. Style na lang tikas jay. Gano'n niya ti pangadeng ko. Isaw ti masurot. Saan ani nanang ti masurot. Ay naldaway, kas kay labak ladamit maduraw. Taktom ti sana tinuan, hanggang ba't maturog kayo pailaan. Awang pa'y tinasaya at mapasama kiti pamilyayaw, nukas ta kanayaw, ti arami yaw. Wala. Ang ita kalatata siya akong ti bumangon. Bayam latan man ti magmangag mo kan ni nanang. Sige, iturog mo pa'y bakit. Ay, anyamot din ti kastoy. Nakatagtagarimot launa yun day tabakan. Ay, makaturturog at pa'y naang. Masadutak pa'y kumaabumangon. Mala siya akong ti makaambo kan ni nanang. Anya kayo mutin nanang. Bigbigat pa lang ang nakaarariwawa kayo. Sadot sa mga mintinyawid mo anubiam, arak ko. Aldawon nga maturog pailang. Abay, anak kaya tibak nang dayta a babae, Maawatan niyo kumamit, nanang. Aginaw ni Irene, isang aglaladot. Ha! Dayta a babae tilapad iti panagbak ng mau. Sa baling amin ti inununam. Di mo pa'y mga rod pinili na imbag ti inarmaw. Reng, anda agaw awes iti pagtrabahuan di takabangibang a barangay.
Sikat, di mapan makitiggan. Tapno adda kwarta ayaw. Wala na lang. Dayong aron baybay ang ti asawa ka kat ni dakkelan ti tiyang na. Sanin nga ubeng abasit na ita babae. Abasapol nga ipilin mo pa ilakanyak. Dayong aron ungtan na. Amoy amasikog. Amang ano niya ti mapasama ken ko ano pagsasawan yung ano ni ti agkakasakit a sarita. Wan! Ay, dad, nagmunay ah. Diya mo basta pagsasawan kahit no awan tirasawn. Apay, baktita kaya? Ay, Rain, nakaluto kaan? Wananang, nakagawak pa yan. Manganta yun. Nay, anya ngay day talinutom. Hindi kamsamot iti buguong. Wananang, tanag diningdingak. Ay, palpalaran kamot a babae. Ha? Nagkuna ngay kami iti buguong ti masida kat allergic kaw ti kasta. Agagatal ti bagbagay. Ay, pasensya kayo, nanang. Diyak amo nga allergic kayo gaya may tikasta. Kunak no. Imposible adi mo amaw. Sana talaga, nanang. Awan amom ababae. Ited mo ti sweldom kanyak, Ray. Tasyak ti mangidulay. Gastador ta asawa. Iso nga ited mo kanyak, wine. Usaran nanto into nagpas ngay nanang. Iso ati mangidulay. Anya? Imutan na kaon nga inam, gapo iti dayta a babae. Asawak ni Irene. Iso nga ron ti rumba nga pangtadagit isweldok na. Ay, awadain! Talaga nga inulaw da kan dayta a babae. Pasurot kalatan ken kuana, right? Maulawakan ako. Ana? Kupit ti Ha? barungan ko. Nanang! Kamusta ni nanang? Na mild stroke ka no. Iso nga talinaag pa lang iti ospital. Inakbantayan. Anya? Agyan tayo lang dito palay. O sige, ta mga laki ti pagsukatan ni nanang. Sige nga, Roderick. Kumusta tirik na yun nanang? Ay, maulawak, anak ko. Agpaimbag kayo Naimbag, nasaan ang nakaro ti pan nakaatake yun? Diyay babae ngayon sangput mo, timangmagtad, iti sakit kanya. Ha? Pangasim, jakon kayat makita na diyay nga Irene no agawin ang ijabalay. Diyak kayat na diyay abab, iaparakit ka. Ang kasanon ti anak mi, nanang. Basta tong palom ti kayat kau, ano di mo kayat amataya ka na agos. Papanawa mo dayjay babae. Rick, ada ka ti parikot? Apaya, kasta tilang nga managawid. Lading ita kaya rin. Ngam, jak kaya ta masapat ti ipapatay ti inak. Ha? Apay? Tung balik ti kayat na. Sa pumanaw kan ti balay. Agawid ka pala di lugar yo. Di ka bandanagan, tay kan kay ti kwarta nga aramatang. Anya? Ngam, no kayat mo, ibatim ti anak ta, siyak ti mang tarakan. Saan? Diyak kaya, Rick. Ikuyog ko ti anak ko. Pasensya ka na talaga, Irene. Ngam, jak kaya talabsingan ti kayat ti inak. Pat-pat ka tunay ti inak. So, sorry. Agawid ka. Ket sapay ko mata, di mo to ipaidam ti anak ta kanyak. Tatang! Irene, anak ka. Ay na, agyaman ta nagawid ka. Sino na ito nga ubay nga kadwam? Anak ko, tang. Apo ko yung ina. Anya? Kasta aya? Malasumra kayo. Apay gaita kayo nga agawid. Nakiasawa ka mo't gaya, main. Awan asawak, tatang. Takasinsina mi manen iti ama to'y maikadwang anak ko. Anya? Nagkas ang tinapaspasarap.
Bayat ti kaanak iti adayo tatang. Ano di nagdaldalanak? Kat awan na imbagan nagtungtung pala. Ayan yan. Baka wanandag ko, tatang. Gapo iti pa nagbalin ko asukir kada kayo. Pinanawan kayo. Pimanawag dito'y lugar tayo. Takunak nga itarayak tirigat. Adadamot gayam tirigat. Anapasarak iti kaanak iti adayo. Awan na pintas nga gasat ko iti papanaw ko, tatang. Ngala, kanya nga raw. Hawatam ati kasta agasat mo. Basta agsingsingput kan. Aggagat ka nagtrabaho, tapno adda pang taraon mo, kanang itanak mo. Ket di ka matanagan anak ka. Agingkat ka ba lang, tulungan ka. Saan kayo abay-bayan, kanang itiapo ka. Pagyaman ang tatay. Agtulnog ka kadagiti dadakkel mo tapno di mon tutil mo nan tilwam intundumteng tirigat mo. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tanga istorya wano pa kasaritaan dito'y drama tayo. Biag, di tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa. Biag, di tao. Okay. Kumusta mat nga itirik na kasiligan na may kasariti lalaki. Ngayon nararapa mapakiasawaan. Friend. Ay, natiri. Kasi kayong tirik na nasika. Excited akas lamadan danagan. Mixed emotions ako nada. Apay madanagan ka. Kat nakaset matan ti amin. Dahil lang manguray na ti aldaw. Ti ramidem. Ag beauty rest kaket ti At mga ron, ano makala kita dark circles dita aglawlaw dag ti matam. Intun ka naman ti kasarya. Wenmet ngamin, iha. Di kan sapay makaturturugan. Lagi-lagi pa. Manungal daw langan ti palabsen agkasar kayon kanay Javo. Papa, Kung nga ron, stress lang ti magbagim nga awan kapkapun na. Tinasayaan, umay kakit tita mapantakitaan jay gown ngayon pa-adjust mo. Nag-text kami tayo gayim ko abating. Inka ka na ipadas. Tanong mabalinan, iyawid tan. kasta ka di? Sige nga Rod, mapantan tiri. Abay, J-Fod. Anya turasan, itakala sumagpet. Nalipatam ka din na kasariyo ken ni Caroline tunbigat. Ako mama. At natin darak a party. Nakaidum kan sapay. Malalala, ingka nga rod maturugan. Tamasapa ka nga agreeing intun bigat. Nakababain numala daw kay jay simbaan. Anya nga minti pakadanagan nyo ya mama. Uwan ka di. Adan sa awag mo. Ang mga no napatag nga awag da ita iho. Bay, anyo pa nga awag. Ala, panaban kayo. Maturog ako. Javon, nakaragragsakak. Siya kung ti karagsakan a babae dito'y rabaw ti daga. Ngamin, sikat ti agbalin nga asawa. Kasta ako nga karon. Aday tanti mang kasar ka data, Javon. Mangrugin ti seremonya ti kasarta. Saan niya patuluyan ti kasar? Ha? Javon, Masikugak! Katay ta lalaki ka, matoy sikog ko! Ha? Javon, anya ti keta sa wenda ito eh. Ha? Ay, diyak ka mo, Karol. Diyak, amurit ang babae. Anyat kahit asawan na ito, Javon. Anyat mapaspasama. Asino na ita ang babae, Javon? Papa, Di nakawagan iti papa. Imbabain mo ti anak ko.
Javon! Takdiram ti si Kuko. Shakti kalay sam tama si Kuga kon. Javon, pudno ka diti ipagpagaday to yung babae. Agsao ka, Javon! Di ka aguli magkakasta! Agsao ka! Iawanan pa in alalaki. Diyaklaim pagarupa maaramid na kanyak tikas jay. Nagsakit, diri. Carol, friend. Jak ba't tinamnama akas to, iti mapasamak. Di ka nagladingit. Imbag ko tanamuan to'y adagos ti burik na. Kasanulangin no natuloy ti kalay sayo. Nakababayin tinapasamak, diri. Inlawlaw anak day jay at tao. Alam, di ka unay agladingit. Lilipas din yan, friend. Malipatan tumot lang dagiti tao na iti napasama. Itay pa'y ngumaw-awag day jay at Javon. Ngam, jak sinungsungbatan ti awag na. Ha? Tapay ka no? Nagpuskol mo tan tirupa na? Hindi mo sungsungbatan, friend. I-black mo kitin, Awalan tirong mga pagsaritaan nyo, ano? Di ka lang nagpampanunutin, Javon. Uray siyak nga inam, na ibabain ijay simbaan. Diya ka mo, noon niya ti rumbang nga ibagak ka ni Carol, kan iti ama na. Pakawanan dak, mama. Jak amo kasto ti mapasamak. Saan na siyak ti rumbang nga pagkidawam iti pamakawan. Uray siyak, diyak kanunungan day tangay na rabid mo. Saan ko na makontak ti cellphone ni Carol, mama? Apay, namnamaem ka di pa ya mapakawan na ka. Ma, Ayabam tinasikugam a babae, tagsarita kami. Nupod numan bilang tibagbaga na, naska na takderam tinaramid mo. ni Carol di ay Agulimag ka! Nupod no nga ay ayatem ni Carol, di mo ko may naramid tinang sikog iti sabali a babae. Carol, anak. Sigurado ka kami, tinahitaman mo. Uwen, papa. Ijayak pa'y laang syudad nga agdaan. Diyak makalipat, no adaak laang dito'y lugar tayo. Alagan ka lang ita, anak ko. Diyak kumakayat. Nukas na di kayat mo nga ramidan. Awan maramidak. Agsubliak matlaang, papa. Kaya't ko laang ti makailiw-liwag. Nagsakit pa'y lang amin iti barukong ko hanggang kaita. Tunggal malagip ko ti kasjay na pasama. Ami, Oh, ape akas ta tilangam. Pampanunutam ka di pa'y laang ti ex mo. Lipatam mon. Tasyak tinas ka na panunutam ita. Data adwa. kaya't nakakanaw makita kan makasarita ni mama. I'm sure. Kastamat lang ti kayat ko mapasamak. Ay, diyak lang pagharup. Agkadwa ta itan. Sana kasi di nga ilimlimod ta ti panagkita ta. Naimbaglakit din tadi na tamatiltiliwan ti ex mo idi. Di mo ko man ipalagip tinapalabas, Ami. Javon, anya nga ti planom ita. Maipapan ka data. Saan pa ila dahil ti panunutan? Kapag pa lang tinapasamak iti kalay sami kumaka ni Carol. Okay. Ngam sigurado ano data ti agkasar. Kat awan to kumatimang lapad iti kasarta. Ami, Kat, kaano nga ruti pa nagkita mi iti inam? Ay na, excited ako na makisarita kan kuana. kumusta ka ba't iti syudad? Pasensya ka na, taak lang ang makapasar dito itagus mo. Busy kami niti trabaho, friend. Nasaya atak matiri. Tauray kas kasano, makailiw-liwagak. Ken ado dagiti na amok agagayam ko ditoy. Pasaray iso dati kadwak arumwarno ko Very good. Kasta life must go on. Kung naglakit din agpupupok ka pa lang aging gayta. Awan mo tinasaya at amapasamak kanyak.
no sa anak nga ag-move on. Correct. Gapo ito dito. Sige, agpalas ka tarong Marta. Mapantag shopping. Ilibre ka. Kakaiso na nga daak man nandito eh. Alaan, agpalas ka na ata urayan ka. Apay akas dyan ni Ma'am Javon. Kaslasaan mo tan naragsakit ikadak diti balayo. Di naksamat kaya't ngagbalin na manugang na. Maawatam ko man ni Mama. Saan lang amin ang naruam iti kaadam dito eh. Ti ko namkit di. Di nakmaklon ngagbalin na manugang. Taday jay pala akarol ti kayat na aparakan ka. Tangiwat mo. Ang mga numangang na ka ni Mama. Agpay sumat. Di na maaklon asyak ti pinilim. Hala, rumor kakit din dito yung kwarto. Tamangan tayo. Orayan natin ni Mama iti kusina. Ayan ni Ami, Javon. Kalaat matlatan na nagpukaw idinalpasanangan. Simurak manan iti silad may Mama. Oo. Kita manday ta agalad ti babae anang isukatam ken ni Carol. Talaga nga agduma ti ugali da ken ni Carol. Nalaeng ang makilangan ni Carol. Idinto taday ta nga Ami. Ay, saan? Takanayon na nakapupok iti siledyo. Mama, Kitsapay lakuma, tanaragsak ka iti babae a pinilim. Aguray ka. Malagip ko. Di mo't kunana ang masikugi di? O, manunabulan tinaglabas, di mo't dumakdakkel ti tiyan na. sana po no ang masikog, Mama. Aniya, no kasta, inalilaw na tayo amin. Wan, Mama. Aniya, kat bye-bye amlat na nakas jay di na namin dayta babae. Mama, saan tayo ang may subli ti amin? Isa abay-bayan nyo rat man. Jakab mo, noan niya ti rumba nga panunutok, Chefon. Nagdakalariribok, ti pinarnuay dayta babae. Taging gaita, jak pailaang amono kasano asang wet da Carol ken ti amana. Naladaw ka man na nagawid. Nagkapkapwam. Sa dinupay ko, Ma. Hindi trabaho ka. Imbagak mat nga ag-overtime ha. Jackpot yan. Imposible ah. Agdakit di kasin sinarak mo ah. Isot amok. Managatap kalauna yani. Awan madingar aramidak. Anya damok nga eh. Amang ano sinubliam day Jack Carol. Uno saan adamanan ka barbaro ka relasyon mo. Di maamuti pagbagam. Masigurado ka na niya di naramid mo ka ni Carol. Isong mataramidam kanyak. Babairo ka kamin. Aguli makaman. Agat atap kay ti angin. Kastamlat na kanayon. Ayan ti cellphone mo. Kita. Darasab. Hello, Tere. Ren, nakaawag ka mat. Kaya't ka kumusta, I'm friend. Bisya nga minita. Dak makasarong karken ka. Unag, ano madanag ti guntaway. Ikuyog ko ni Papang o may nita. Katuan kinapudno na mailiwak mo kan ni Papa. Kaya't ko na makita. Mano na bulan na jak nagaw-awid. Ay na, maragsakan lagi di tayo tiyay. Anong, awan pa imot namin oras ko, friend. Sikang ati agawid. Paano ka diti panagawid mo, ha? O sige, asikaswag lang ang dagiti mapanawag nitoy. Nang runa iti ayan ti trabaho. Masapo lang makapagpakadaak na imbag. Alarot, friend. Ito lang kasagana ka nga agawid. Awagan na kuhan, tasabten ka. Wen, Tere! Ami, nagsarita taman na imbag. Ha? Nabayagan na kayat ka ama kasarita. Nga, madlawalikliklikan na. Madlaw mo't nga minadidak kayat ngagbali na manugang, Mama. Kunam ama sikog ka. Nga, saan mo't gayam? Apay asyak ti pangibagaan nyo iti dayta. Iti anak yu ah. Anya klase ti panagsungsong bat dayta? Sika ti nagiskandalo iti mismo akasar ti anak ko. Naragsak da ko baitan ken ni Carol no sa agapuken ka. Amok mat ka taday Jack Carol ti kayat yu aparay ti anak yu. Kat di yu maklon ti kadak ditoy.
Wan! Taiso na talaga tinaikari ti tunggal maysa. Ti kunayo Anya ti kayat mo asawan? Nupod no anay kariday ti tunggal maysa, apay nga rod nga intulok ni Javon na mariribok ti kalaysada. Ni Javon to pa din ang plano no kasano ariribukak ti kasar. Tapno sana matuloy. Anya? Ami. Anya ti kayat asawan daytoy, Javon? Ah. Kwa. Pudno ka di ti ibagbaga daytoy a babae? Ibagamon tagpay so Javon. Pudnumat saan ka di? Sikat ti utak ti amin. No apay asaan na natuloy ti kasaryo ka ni Carol? Imbagam agpamaranga ka masikog. Tadi mo kayat nga ikasar day a babae. Sumartin ka nami. Nabanuga ko nagpampamarang Javon. Syakla ka na yun ng di mali. Naskan mo tamamuan ni mama, si kamot lang ti akin panunot iti dayjay. Anya? Pudno ka di amin nga ibagbaga daytoy a babae, Javon? Ami, sumartin ka na. Naskan na mamuan daytoy abakit ti amin. Sumartin kan kunak. Tinong panak! Itamot lang. Alam amin na gargarat mo, tapumano kan. Paimbag ta nalagip mo pa itinang suli, iha. Mailiwak nga minin kada kayo, papa. Ken kas iti imbagak idi, mapanak laagi liwliwag iti sakit tinakam ko. Okay, kumusta nga rudan tiriknam? Nakailiw-liwag ka ka din? Wen, papa. Oh, maragsa ka na kiti dayta na ibagaman ako. Nasaya at unay ta nakalipat ka. Katagyaman akmot kada kayo, papa. Kastamot tun ka ni tiri hagayim ko. Da kayo, tinang patpatibker kanyak. Saan dak abinaybayan, papa? Ibagam ti agpaiso kanyak, Javon. Pag-asim! Mama, pakawanan ta ko ma. Itala ama amiris ko ti amin. Aglunag, siyak ti akin gapwanan ti amin. Diyak kayat nga ikasar ni Carol, hindi. Isa kinasaritak ni Ami alimod a karelasyon ko. Kunak nga minu ni Ami ti ayatak. Ngam idi na amuak ti pudno nga ugali na. Napukaw ti panagayat ko. Padayugayam ana saysaya at ti ugali ni Carol ngam ni Ami. Napanagnagagday ta. Idi nagkagawa kami ni Kimaymay sa aparay. Nagalasgayam ti ugali ni Ami, mama. Nukasta, pinaggidan mo da Ami ken Carol? Duada iti anobiam. Wan, mama. Banag a pagbababawyak unay ita. Nailaw anak. Nagdaraso dosak. Dayta ti maganap mo. Ita, agbabawi ka? Ha! Kapo iti dayta ngay naramid mo. Saan kan amaikari ka ni Carol? Nasingput ni Carol kat saan na a-deserve ti lalaki akas ken ka? Tulungan da ko, mama. Kaya't ko ang makasarita ni Carol. Agkidawak iti pamakawan. Kat numapakawan nak. Ituloy mi ti agkasar. Lading itag. Nga mabayin akon nga umasidig kadakwada. Adapi mintas ka anak na dito syudad, friend. Ha? Carol, wait. Ah? Makikita mo ka dito babaeng agturong dito ayanta. Looks familiar. Wen nagpaiso. Iso na ita dyan ang laban iti kasaryo kumaiti ka ni Javon. Hi, Carol. Ada ka gaya man. Nabayag mo ta nagpukaw ka dito lugar tayo Agyaman nakta nakita ka. Ado ti kayat ko nga ibagakan ka, Carol. Hoy, anyat masapol mo. Pangasim, di ka man na nag-iskandalo. Tano agaramid ka ti jak magustuhan. Ibabain ka man, akasi ti parang ibabain mo iri ti kayem ko. Diyo pa'y gayam nalipatan day dya pasamak. Lilipat mi na dyan. Ngam nga po ta nakita na ka. May palagip manan tinapalabas. Pakawanan da ko ma. Ngam saan la asyak takin plano iti dayjay. Unfair mat no siyak laang ti pabasulan nyo iti amin. Apay kasta ti bagbagam kada kami.
Awanan bibi ang mikada kayo ka ni Javon. Ay, kinapudno na. Nagsina kami ka ni Javon. Kat aduti kayat ko nga ipalawag kan ka, Carol. Iso ano ikan nakitigundaway ko ang magisarita kan ka. Pagyamanak, kan kayat ko magtintagkid daw iti pamakawan. Ala, Carol, ikan tayo tigundaway ng agpalawag. Basta sigurado lang nga pudno amin may bagam ka na kami, ha? When, aduti may parang ko nga ebidensya iti amin nga ibagak kada kayo. Naimbag ng oras mo, Carol. Ha? Sika? Please, pagsarita ta ko ma. Ala, sumrik ka. Pagyamanak, Anyat ka karang. pagawanan na ko ma. Amok adak kal tinagbasulakin ka. Napalabas ang dagi, Jay. Linipat ko, Javon. No kasta, napakawan na ko. Diyak kaya tagimula iti sakit tinagam, Javon. Iso ang napakawan ka. Agyamanak, Carol. Agyamanak. Oh, saan, Javon? Di na kalagupan. Tanabayagan na nagsinata. Ay, sorry. Ngam, mangrugi tamanan. Total, awan mo formal break-up ta? Saan ka di? Ladingitag. Ngam saanan ang mabalin, Javon. Anya na ito inyawar mo kanya, Carol? Ha? Sure ka? Wedding invitation? Pasensya kan no inlimod ko ken ka ti may papan iti kaadat nobyo, friend. Mabainak ngamin. Ay na! Kamon ka tiyanan, ha? Nakasapol ka matlagan iti kasukat na dyan, Javon. Sapay ko mga rod, tawanan mang lapid iti kasaryo. Na-trauma akidida mo si ka. Awan mo't siguron. Ken napanagmikakon ti kinapudno na kanya. Finally! Bakit maragsakarak para ken ka, friend? Mama, Dayta tinagan kanap mo. Nasingput ni Carol. Ngam pinaruspusam. Awan karbengam abasakita. Tasi kamot ti mo na nagpasakit ken kwa na. Saan? ang mga numabalin niyo pa yung kasalita ni Carol, Mama. Iso ti ayatek. Ti kayat kong ay kalaysa. Di mo ni pilit, tibagbagim kan kwa na, tadan sa baling ay ayatin na. Kat, agkasardan ni ti mabiit. Ken maysa, kalpasan tinaramid yukan ni ami, ada pa'y larupam nga agsublikan kwa na. Ha, agbahin ka kumamot anak ko. Mabuhay ang bagong kasal. Agyaman naktiri, nagragsakak, nagaduti di maray iti kasar ko. Ay na, namum lang, pinagbantay ko, nagitigagayim ko di taruangan ti simbaan. No damadlaw da amadi, titigtignay na, kat di na pastrikan. Sika talaga. Karon, kablaawan kayo tinagasat nga asawa, tinaragsa ka pa nagkalay sayo. Javon, naimbag man ta nakadaray kay ti kasarmi. Wen, kadwak ni Mama, Kasta ka di? ngam sana kon ngagbayag, ada pa yung aming trabaho. Itad ko lang ito'y regalo kada kayo. Ulitek, naragsak ka pa nagkalay sayo iti asawa. Agyaman kami, Javon. Sige, mapanak pa'y. Napanan? Madlaw analiday. Ang among friend, kinapudno na. Kasta na iti panagdanag ko, itay madama di seremonya ti kasal. Taapay mo't. Una ta ti amok, agis skandalo ni Javon. Ngam saan mo't kaya? Saan na mo't siguro nga aramidon ti kasta. Awan ti rason, tiri. Wan mat kat ti Ang basta, iso ti sipsipota kitay.
Lakit din na si kaswantan dagiti agsangput a bisita, friend. Sige. Ay no, kamlawan ka manin, friend. Sapay ko ba ta naragsak ka? Iti agnanayon. Agyaman na, friend. Awan palimad, adi may bulgar. Di ka mang loko, tapnusan na mariribok, ti biyag mo. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo di YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, ititunggal maysa. Biag. Di tao. Randolph, apo. Apay kasta tila nga managgapo dita silid ni Nanang mo. Inyagak iti kanan ni nanang, Lola. Ngam tinipay na sanak pinarwar. Isumit lagayam nga danang ngagkuan na buo nga plato itay Ala, aginanakan mo ka na banog ka naggapoy ti trabahom. Siya kundi makamo ka ni Nanang mo. Masyanak ka ni nanang, Lola. Kasla mapukpukaw ng tilimbong ti panunot na. Gapo iti pupusayin ti kapsat ko. Wen nga rod, mala, andi nga yan talata. Tapno may liwliwag na tinakaro ala dingit na. Anak ko, mangan ka kuman. Kita man talangam, nagkutungkan. Aginggat ka ano aya, kasta ka. Abigail, anak ko. Atlunan tayo kuman, ngaging galangan ni Jetty Biag ni Abigail, anak ko. Anak ko. Mala, idisok dito'y lamisaan to'y kanamuan. Mangan kan tulatan no mabisin ka. Di mo kumabaybay antibagin. Laglagi pa nga dapan ni Randolph nga anak mo. Mala, umay ka man tarakupan ka anak ko. Sige, isangit mo dito'y abaga. Nuday tatimang palagan itirik nam. Adak lang dito'y abay mo amangan dingay kan ka anak ko. Kumusta ni nanang, Lola? Nakapangan ka dimot lang? Na pok, nakaturog pa yan Naiturog nanti pa nagsangsangit na. Lola, Awawatam kumalatan ti inam, wan. Di na pa'y lang amin maaklon nga wanan day di kabsat mo. Amumat, no kasano ti panangipatag na iti day di abi akabsat mo. well, Lola. Amok day ta. Tanariknak amas impatag na day di abi kilingam siyak. Uri no kasta. Patpat-gaklatan ni nanang, Lola. Mala, di ka ko magpanunot iti negatibo, wan. Tamok ngagpada ti panangipatag ni Nanang yo kada kayo. Awawatam kumalatan di inam, apok. Hello, Heidi. Anya ka matan, Randolph? Idi kalman ti imbagam apa nagkita ta. Ngam di ka mat nagtungpal iti saritaan. Ita, tadalakad mi kada iti gagayam ko. Kunam arumarta. Ay saanan? Inton maminsan latan ti irurarta. Jakmat kayat apaayan dagiti gagayam ko Pasensya kan, Heidi. Adda nga min inasikasok diti balay. Nalipatak nga dagayam lakad ta. Di kunam kit di. Saan akon anapatagkan ka? Saan mo takasta? Amom nga ay ayatan ka. Maawatan na kuma. Ala, madamdama kanton nga umawag. Taada dito yan dagiti gagayam ko amang sukon kanya. Sige nga ron. Agan anad ka, ha? Bye. Kat, anya ngay pare. Nakasagana ka ka din. Iti umadaning anibersaryo ti kumpanya pagtrab-trabakon to. Herminia. Henry ka dilatan. Di nak man awagan iti Herminia. Tama ka pabakwar dengdenggan. Ala, Henry no Henry. Okay.
Ada ka din nagatang mo a costume mo para iti event tayo? Pakpakawan mo ta. Numapagkausdak iti pang babae akos. Ngam kasta ti imbagada idi meeting tayo a costume tayo. Nagiti babae, agkawas iti pang lalaki akawas. Kat nagiti mo't lalaki, agkawas damot iti pang babae akawas. Nagalas. Nagmayat to pa ilata na panunod da. Kendakkel ti premyo ti kapintasan iti costume. Mayat ko ma. No pang lalaki ti bado. No pang babae kanumat. Agkuyog tantukit di ama panagsapol iti costume ta, Henry. O detoy, bagbagay mo na ito abestida. Usaram detoy. Anyamot dito. Nagsilap mo. Mayat da ito'y bagay mo. Manjak. Diyay simple lang ang tipilyak. Diyak mayat dito. Si Kangay. Anyat na pilim. Awan mo't nga ron. Awan mo't umanay. Awan dito'y tay size ko. Ala, intag sapol iti sa bali. Saanan? Malaman. Agawit akit din. Kut. Anyang ingarod ti usaram. Agsapulak to ni Jibalay. Ano ti bestida na dinataya na kabsat ko? Mangkita akton iti usara ki jay. Adu ka tinapipinta sa bestida na. Randolph, si kakadiday ta. Apay akas ta tilangam. Nakabistida ka kan nagatidog pa'y tabuk mau. Kan nag-make up ka pa'y. Tay sama bestida day di kabsat mo day ta. Apa yan? Anyat mapaspasamak kan. Lola, relax. Impadas ko lang na iti kawas na iti kabsat ko. At na ngamin maangay nga event mi iti kompanyenton rabi eh. Ay naapok, iti kasta langam. Kaing ingas mula unay tay nagawa na nakabsat mau. Ha? Kabsat ko nga ro, di kaing ingas ko, Lola. Oh, bagay ko kadimot lang ti agbalin a babae, Lola. Ha? Ay na, bagbagay mula unay. Kasla kay lagsinginan itinatayan na kabsat mo iti kasta nga itsuram. Ang musubom day ta. Tamang ano kala at arumwar di inam kat makita na ti kasta nga itsuram. Ang mga nungtan na ka. O, Lola. Umuna ka ito na maturog no rabi iwan. Ta marabyanak nga gawin. Kan tapno saan kayo ang mapuyata na manguray kanyak. Oray, tadamot duplicate titulbag kanyak. O sige nga rod, apok. Ay na, nuamok lang nga dakal gayam ti premyo. No asino ti kapipintasan. Kan kagwapuan. Inkarigata kumalatan tinaggaon. Kan nagwig. Imbagak mo't ngamin ken ka. Ngam dinakmat ngamin patpatyen. Nujok pare ha. Kas kalababae ngagpaiso dita suot mo. Nagpintas kagayam. Nagbalin ka babae. Kaing-ingas mo tayo nagawa na nakabsat mo. Henry, Pasensya ka na. Noong palagip ko ti kabsat mo pare. Kaing-ingas mo gayam. Nagbistida ka. Sige. Tinak agsukatan. Tanalpas mo't ti program. masaduta kon nga agsukat. Kastoy kon nga agawid. Ha? Ne? Di kay paymat naturog na na. Anda kay paymat dito salas. Abigail, anak ko. Nagsubli ka. Nanang, sana siyak ni Abigail. Oh, anak ko. Kailiw ka una yun. Ini. Nanang, inarakop dakmatan. Di kan pumampanawan. Nanang? Italang manan nga rakupan nak ni Nanang. Tsak may ladawan tiriknak. Ay Randolph, ay na, ada ka magaya man na po. Lola. Nagsublin ni Abigail, nanang. Ay, Randolph, kasta una ya panangarakop na kan ka. Pagarupan na si ka ni Abigail. Bayan nyo lang ni Nanang, Lola. Mala, umay ka anak ko. Mapantay di silid mo. Tasagay sayak tatidog abok mo. Wan. Ha? Wan Nanang. Ay, Diyos ko. Anya da ito yan na mapaspasama kiti anak ko.
Mapukpukaw na talaga tilimbong ti panunot na. Kumusta ni Nanang Mau? Nakaturugan? Well, Lola, inuray ko ang makaturog, tadinak mat ibatanan. Nakaigumlatan iti imak, ipagarom na talaga asyak ni Abigail. Ay, kasanudaytan nga ay. Lola, nagragsakak tunggal arakupan nak ni Nana. Ha? Ken, nakaragragsak ni Nanang tunggal makita nak akas ti suot ko. Talaga apagarupan na asyak ni Abigail. Kasano nga rudaytan, apok. Irwar ko amin akawas day di kabsat ko anakadulin. Ta isu ti isuot ko, Lola. Nanang, good morning. Umayat ti isam yo ita. Inyagan kayo ti kanan nyo. Wow! Bagbagay mo na itabistidam. Nagpintas ka, Abigail, anak ko. Nanang, patib ka rin nyo kung mati panunot yo. Di yo itulok na abakan na kayo tinakaro aladingit yo. Randol, papaok. Saan ka kadi amarigata ni tikas nga raramidam? Saan, Lola? Basta para ti pagragsakan ni Nanang. Araminig kami na kabaalak. Ay, apay no ipaagas ta ni Nanang mo. Sa balin ti Jarna. Mapukpukaw na talaga ti limbong ti panunot na. Awan mo't madingar aramidan na, Lola. Diyak kaya't amaya dayo ni Nanang. Uray, ta saan mo't ngagdangaran. Kan saan arum-rumor diti balay. Kan naragsak tunggal makita nak anakasuot iti bestida da di kabsat ko. Wen aginggat ka ano ngay day tapa nagpampamarang mo. Aginggat makita ka naragsak ni Nanang, Lola. Kan kakaisuna amay patagna kon ni Nanang. Ha? Manipod ubingak. Tsak unay narik na ti pamatag ni Nanang. Tanilatan Abigail ti ayan ki atensyon na. Ang jak ginura ni Nanang. Awatak latan. Takas tamat ti kanayon yung ibaga kanyak. Wen, awatem latan ti inam Tamum mo tama nagsaksakit day di kabsat mo. Iso nga imbukbuk na ti atensyon na kenkwana. Well, Lola. Sala bali. Tanda kayo matamang sulsulnit ti pagkurkurangan ni Nanang kanyak. Adda kayo amang ipatpatag kanyak, Lola. Nadaw, linaba kami ng dagiti na usar mo abistida day di Abigail. Adda man ng usaram, apok. Jesus, nagbanog kayo pala. Siyak kuman ti mga labakar kita. Ay na, napigsaak pa nga aglaba, apok. Wala nga rod, Lola. Inakagpulisan. Tapakanay ko ni Nanang. Mabit lang. Umayon. Hi, Randolph. Heidi? Apay kasta ti lang nakabistida ka? Naka-makeup ka? Ko. Tinasaya at sumrek ka, ta? Diyak laing pagaro. Bakla ka gayam. Ni, sana po nung reta. Gitakan. Heidi! Mabit lang! Heidi! Awanan, Lola. Naming pinsanan asinina anak ni Heidi. Gapo iti kastoy alangak. Dinak man lainik ka ni ti gundaway ko anak palawag. Nala, sana balay. Makasapol kan pa itinasaysaya at ngam iso, apo. Lola, Talaga siguro asaan na da kayo ti para iti tunggal maysa. Karen, sabong para ken ka. Randolph, masansan matanti panangtad mo kanya kiti sabong. Nagsingpot ka, Karen.
Kat jak malapdan tiriknak nga gayat ken ka. Amang nga numakmaklaat ka laang, Randolph. Saan? Natingiting kon anay bagtiriknak. Kat talaga nga agayata kon ken ka. Randolph, Ngam di kagdanag. Jak agapura ang mga mo iti pangandeng mo. Ngam idawdawat ko lata. Asapay la ko mataad na namnamak ken ka. Lola, tangay kasangay ni nanang inton bigat. Awisek to tay gayem ko kan tinobyak. Tapno ada kadwa tayo amang celebrar iti kasangay ni nanang. Magkatala si kati makaam mo, Randolph. Agluto akto nga ro diti pagsasangwan tayo Saan Lola? Agorderak to langan iti Tirwara. Tapno saan kayo na mabannog nga agluto? Agyamanak na nakadaray kayo iti kasangay ni nanang, Karen, Henry. Inawis na, isungay mayak. Italaang manin, nakapasyarak dito balayo. uray siya. Italaan nga nakaumayak dito, Randolph. Aywan, ayan ni nanang mo. Ay, aday Jesselit na. Kaya't mo kaniya makita? Wan, O sige, tayam amo kakin ko na. Iso ni nanang ko, Karen. naimbag nga oras yun, Nana. Pasensya ka ni tikasta adyar ti inak, Karen. Tamanipod na tayo ti kabsat ko. Nagbalina na kasta ti kasasaad na. Di na ngamin maaklon ti ipupusa yung ti kabsat ko. Nakapoy ti pakinagam na. Iso anapukaw na ti limbong ti panunot na. Kasta ka di? Asino ka? Ayan ni Abigail. Irwaryo ni Abigail nga anak ko. Agsangit mo tan. Nakakaasimot ni nanang mo. Sika, anyat nagan mo. Ay, siyak ni Karen, Nana. Ay, nagpintas ka mo dun. Agyamanak, Nana. Nasimpot ni nanang ko. Saan nga agdangran? Iso na lang tanubirugan na ni Abigail. Talagang agwala. Ayan ni Abigail ka. Irwaryo ni Abigail ka. Irwaryo Mangrot ni manan nga agwala. Mabitla ha. Inakbit at punas. Ha? Randolph? Apay kasta tilangam. Apay nagbistida ka, nagwig ka pa eh. Abi anak ko. I love you. Ha? Kasto'y tiyararamidag, Karen. Naskan nga pamarangak akas babae. Tapno aglaylo ni nanang. Naitulangan ti amok apamuspusan. Tapno maparagsak ko ti inak. Di ka kumaagsangit, Randolph. Tiyak lang amin malapdan tirik na nagsangit. Tunggal bakit kitak ti sitwasyon ti inak. Masya na ko naikit ko na. Randolph? Patpat unay ni nanang ko. Nga uray tiyak narik na ti pamatig na kanyak. Idi si Biag pa iti kapsat ko. Tanay di kapsat ko tinangimukbukan na iti atensyon na. Panagkunak. Nasaysaya at nung maipaangas ni nanang mo, Randolph. Tapno agimbagan. Kaya't kung ipaagas ni nanang ko, Karen. Ngam kasanon. No agimbag, di naktumanan pagan ano. Ha? Sigurado di naktumanan pagan ano nga arakupan, Karen. Di ka kumagpanunot iti negatibo. Ikararakan ta ti inam. Tapno sana mapasamak ti pagdandanagam. Tinapatag, maipaagas kat agimbagan. Oh, sige. Ipaagas tayo nga rodan ni nanang ko. Lola, sumurot kayo kanyak.
Ha? Papanantaya, apok. Intay yawi din ni nanang. Ha? Nukasta. Talaga na imbaganan. Wan lola, nagsublin ti limbong ti panunot na. Ay na, agyaman kami. Diyos ko. Nanang, Ay na, Anita, anak ko. Ay, pudno gaya man na imbagan kan. kailiw kayo unay. Kailiw na kamatan na. Ayan ni Randolph, nanang. Adala itay dito. Ijak maamot na pananan, anak ko. Adak lang di ti nanang. Randolph, anak ko. Umay ka man dito, hoy. Apay ngaglumlumang ka. Kunak namin yung sa andak kasapulan nanang. Isa mabainak ngagpakita. Anak ko, patpatgan ka unay. Pakawanan na ko, ma. Nadyak unay na iparik na ti pamatag ko kan ka. Nanang, Anak ko, nanang. patpatgan ka unay. Patpatgan. Sabay kumata ni nakagura, anak ko. Diyak tumaramit ti manggura ka na kayo nanang. Gapot patpatgan kayo unay-unay. Kat agyaman lang. Tawrin ang sublin ti limbong ti panunot yo. May patagdak na tagayam. Anak ko, si Kalangan tinababati nga anak ko. Patpatigan ka unay. Pang-aasin tasalwadang ti salunat mo. Agan-anat ka akanayon. Tapno awan da ka sa mapasamakan ka. Tapno agpaot pa'y ti panagdinat. Anak ko. Wala lang, ikarik. Kat di kayo to pulos baybayan. Ipatpatag kayo ka ni Lola, nanang. Itata nakaanak akon, saka na sumangpan, Danilo. Okay, anya ko may ta. Awan bibeng mo. Di ka madanagan, tapo manawag matlaan. Umay ko la alanda giti kawas ko. Apay, nakasarak ka manen iti boyfriend mo, bakla. Sasawa mo't dorbab. Ay no, konsumisyon ka nga asawa. Diyak laing pagarup anak ka asawa ak iti silahis akaskan ka. No amok la kumakasta ka iti, diyak nakiasawa kan ka. Kat no pinilit nakmat nga minidi. Kuna ka man jak ngam sinulisog nak. Basol mo takundi malalaki kamot ngamin idi. Impakitam dagiti nagdadakkel amasel mo. Ngam pangkalub mo lagayam iti pudno a kinataom dagita ang muscle mo. Anya orti mabalin ko, talaga kastoy ko. Kasanon to'y putot mo, basta panawam latan. Ay kat mang tidak to ay ti suportana. Basta jakon kaya ti makidinakin ka. Sana ka naragsakit din naman no. Sa bali ti ayan ti ragsak ko. Kumusta ka ni Randolph? Ha? Heidi? Nakalagip ka man? Nasabat ko na minsan ni Henry akatrabahuam. Kat nagistorya kami. Ado tinaamuakan ko na may papankan ka. Ha? Pakawanin na ko, Randolph. Saan pa'y anala daw ti amin? Isublita ko mati na palabas. Saan ka di ana sa utigalyem ko kin ka? Nga adan GF ko? Saan kayo pa'y matanag kasar? Anyat amok ngay. Ang mga nupanakip butas mula ang dayjay. Anya? Awan kinapudno na ita, Heidi. Ay ayatak ni Karen. Kat asidagan ti panagkasarmi. Anya? No kasta? Awan namnamang agsinublanta, Randolph. Labingi tak, Heidi. Ngam awanan. Aduwa panubok ti paglasatan ti tunggal parswa. No nakapoy ti panunot mo talaga ang maabak ka. Ngam no kumpet kay ti Diyos ana marswa tumipker ka. Kat malabanam to amin akarit adumteng kan ka. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biag,
Tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biag. Tao. Kumusta ka na din ko? Igagaid mo mula ka diti panagadal mo? Uy, Manong. Di ka madanagan. Diyak sayangin ti kwartang ipaw-pawin mo. Agyaman na kiti, May satawin laangin turayan. Agturpusak matan. Si Kangi Manong, kumusta ka magditan? Okay lang mo't Eva, ading ko. Awan pagdanagam kanyak, ta nasingpat ni Sir Wilson abos ko. Nasaya at nga ron no kasta, Manong. Madlaw na singpot tabos mo, tabing mayag kamat kan kuana. Kas driver da. Di mo kumadadaulan ti panagtalutakan ka, Manong. Wen, ading ko. Amok mo't kar aramidak ditoy. Oh, alang arodan tanay. At dapat papananmi ka ni Sir Wilson. Baliwak tumanan ti umawag. O sige, Manong. Agananad ka kumaka na yun. Di nakpakadanagan ditoy. Ulit at dadaan ti Sir yakad kadwak. Okay nga ro ading ko. O sige, bye. Tay ka di kabsat mo timawang. Wenanti, kinumusta naklaan? Dayjay laang timbagana. Di na magmukumaan no kaano nga agipaw iti kwarta. Awanan ti maigatang iti makan. Sapay nagpigsa ka mangan. Ni, katno kay titad ko kada kayo di impawit ni Manong akwarta, anti? Ay na manumula ti pagtayakan ti 3,000 a pisos ngay. Nagado kayo apakpakanek. Si Syakla ang mata na inayon kada kayo, anti. Dagiti innam nga anak yo at inapig sa amangan. Nang runa dagiti 5 a lalaki. Nagdadakkelan da karni nga maawan trabaho da. Anyat ko nam. Ay, awan anti. Sige, tay nakalaan tinabat-bati nga allowance ko, taitid ko pa'y lakada kayo. Uray jakon agmerienda, iti pagadalan. Tamangun sensya pa'y. Ibagam kitdikin ni Manong mo, anayunan na ti patpatulog na kwarta. Nagngingi na aminan agagatangan ita. Sir, adda tayon diti balayo. Ayun, nagpaso. Sakmutan na puutan. Nairidip kumutan. Madlaw mat namin anabannog kayo, sir. Wan nga rod. Ala, bumabak nga rodan. Ay garahi mo ito ilugan. Paginanakan tumutan. Wen, sir. Ay, sir. Tayo walit yo. Nabati dito yung nagtugawan nyo. Lay, wan nga paiso. Ayaw na yan. Agyaman na ka, Sherwin. Talaga mapagtalkan ka at driver ko. Awanan yaman na, sir. Aginanakan tumutan, apama na may garahim tilugan. Ayaban kan tulangan at tamanan papanantawan. Wen, sir. Anya ngay, nagpawit ka din ni Manong mo. Wenanti, pang matrikulak laang dayjay. Adamot ay nayon na sobra pang allowance ko. Ay naagbisin tayon. Ngamday tapay lapang matrikulam tiyal alikakam. Naimbag kumaano at da trabaho ni uncle mo. Sapay kalkalpas ti kontrata da iti construction na pagpapayan na. Auntie, Ala, mudto'y pailaang tay pang matrikulam ko ma. Tay palingkik pailaang. Dawatam tulat tamanan ani Manong mo. Total dakkel samot ti sweldo na ijay. Tanabayag betin nga trabaho ijay syudad. basit lang ti sweldo ni Manong, auntie. Tapang matrikulak ngamin ti ipang pangrunan na ayur-urnungan. No alaan nyo dayjay, amang ano awanan ti maitid na. Tay nurnong na dayjay iti mano abulan. Kat makamumutin ang agdiskitar. Ala, mudto yan tamapanak ijay palingki ita. Makasidsida ka nun ni uncle mo iti bulalo. Ngam, auntie, masapul ang makabayad ako ni Jay pagadalan inton bigat. Adola amin dayta. Apay ngamin napilitam ti agadal no awan kwarta pagadal mo. Ikarkarigatan ni Manong ko ti makaurnong, auntie, para iti dayta. Iso ang maasi kayo kumamot iti kabsat ko. Pagrigrigatan na ti kwarta nga ipawpawit na. Amangan no nalipatam, asyak tinang padakkelken ka. Sipod idinaulila kayo nga kabsat.
No kwenta ti amin anagastos ko. Kurang pa'y dagiti ipaw-pawit ni manong mo. Auntie, Oh, ayan tay kwarta kunak. Higmoon, Eva. Di nakpagpungtutan. Amumot asabali ak ang makapungtot. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. mabit lang nga rod, auntie, tay nakalaan. Manong, awanan ti pagbayad ko kung may tuition ko. Hinala ni Auntie Shirley. Anya? Apay ngay. Adamat lahat tayo ipawpawit ko kinkuha na kwarta. Apay pakibiyangan na pala ti pare ti tuition mo ngay. No kasta, pau-pau itam ni Auntie iti kwarta na, Manong. Ketuan na Eva. Tunggal pawitan ka. Pawitak mo't ni auntie. Ni, ik-kamot gayam. Nga mapi adawatan nakpailaang ngay. Ultimo allowance ko, dawatan na. Anyamat na ni Auntie Shirley. Arik na siya kung timang bibiyag karakwat asa nga pamilya. Takanayon mo't adumawat iti kwarta kanya. Un nga rod Day talay pau-pauit mo tinamnamaan dan. Naimbag kumamot no dakkel ti sweldo dito. Ngam saan mo? Un nga rod. Kasanon ngay Manong. Amo ka na bayag mo ngay nururnong day pang matrikulak. Sapay masapul abayadak ti tuition ko itaalawas. Ngala, di ka nagdanagadi ko. Kitaag na niya ti maramidak. Agdis kitarak, tatlada mayawat kukit ka. Pasensya kan Manong Sana bale, tenton makaturpusak. Awan ton ti problemaam. Dajay, rimwar manan ni Sir dito ilugan. Kat nabati naman ang tibag na. Amok akwarta tilinaon dayta. Diyos ko, bakawanan na kumay ti dayto yung aramida. Ado nga minan tinabalik ka ni Sara. Kat sigurado adin akong ikan dayjay. Iso apakawanan na kumaapo no aramidag ti kastoy. Itapay lang. Agkidawa kon iti pamakawan ka na ka, Diyos ko. Kitaan nyo man ngamin anasaya at ti trabaho yo. Bilangin nyo anaimbag ti koleksyon nyo sakbay ayawat yo kanyak. Nakababain pa yan ni Jed Taylor. Tagkurang matan di bilangin na tay kwarta. Jakon kaya ta maulit pa data na pasamak. Nawatan nyo. Sir, ay ayabandak ka di? Anyat masapul yo? Yalanak man iti danom. Ken pakialam tay pang BP nga day tinamisaan ni Jesalas. Kaslang imato manan ti presyon ti darak. Papay ngay sir. Agkurang tayo na erimit a koleksyon ni di kalman. Takalagatad di kurang na. Kung nadagiti staff ko, ahos to lang hindi pinilang da. Isopay kit di tinagbayagak iti bangko. Tamangan ko nakno agpalpalyalaang tayo mani kaunting masinijay. Agam saan mat? Awan mat malagip ko asabali anapananta. Sakbay anapanta iti bangko. Sir, naggasolina talag mat. Kasano ko mga agkurang tay koleksyon nga nyawat da kanya. Ay, may stress sa katalagan. Yala, Sherwin. Yalaan na ko ni Tidanom. Uwan, sir. Hello Manong. Ay na, naimbaglakid din ta nakadiskitar ka adago iti kwarta. Kunak no jakon makabayad iti tuition fee. Basta para kan kaadin ko. Aramidot ti amin na kabala. Aywan, nagbiit ka man ta na nakadiskitar. Nagdakkel pa jigatan nga intan mo. Bimali ak itibos ko. Di mo't ko na madakkel tinabalim itibos mo. Imbag man tinikan na kamanan. Naasing amin kanyak. Okay, tanya ngay. Nakabayad ka ni ti tuition mo? Wen Manong, naimbaglakit din ta nakahabulak. Diyak ko mamakagraduar Manong. Ala, basta pa may santi panagadal mo, atin ko. At daak lang dito yamang suportakin ka. Kahit nadapay ka sa pulang, ibagam lang, wan. Wen Manong, kat agyaman nakmanan.
Apay ngay, manon a Domingo asaan ang nagpawit ni manong mo. Ay, madinsan na. Auntie, maawatan niyo ko man ni Manong. Naibus ti kwarta na ta nagipatulod kag nga ro iti pang matrikulak. Inalayumat nga mintay damo nga inted na kanyak. Di ko na naibus yun day auntie. Manumat laangan ngay ta 10,000. Kurang pa'y nga allowance tayo iti makadomingo. Ado ko mati pa kaigatangan nanday auntie. Nagpagatang nga rod ni kasinsin mo at cherry iti baro akawas na branded. Kani, awan mo nagbatin. Nangina mo dagijay kawas na. Ribo mo ti presyo na. Anya, una yan, napan amin iti kawaslaang day akwarta auntie. Apay, sika Eva. Adda ka di parikot mo? No nagpagata nga kininanang iti baro ang kagawaat, ha? Ay, awan matkit di cherry. Ngam, imbat tsandak kumamatay iti para allowance ko. Ultimo igatang ko iti ka nakisi pagadalan. Awan. Ngam sika, kanayon ka makita asumrag iti sikat a fast food. Kat adda nga rod igatang ko, anya kumaitan. Kas kalakalala ingon dita. Tap na ibagakken ka. Kurang pa'y tay ipaw-paw iti kabsat mo, apagbayad iti panagnaed mo dito balay. Pasensya kayon. Ngam pagrigligatan ngamin ni Manong ko ti sweldo na. Adula amin asasawan, kunamitlan addan ipanpanak kayong agkabsat. Sherwin, isardag mo man pa lang tulugan. Ipaigid mo pa lang. Nagasag, tigayam ko ta kasaritak biit. Wan, sir. Aday ta, sir. Naipaigid kong tuylugan. Ibati ko to'y bag kan cellphone ko. Ta mabiitak lang. Sige, sir. Aday ta. Nakapanawan ni sir. Kat imbati na tay bag na. Diyos ko. Pakawanan na kumamanan iti daytoy nga aramidak. Masapol manan ni ading ko ti pagbayad na iti pagadalan ta. Ket awan pa'y naan-anay akwartak ditoy. Maudin da ito, yapo. Lukatakon tibag ni sir. Nagado akwarta. Mangkisaya kon. Kung nagtupay kat, Ha? Sir Wilson? Damat kan kadwayo a pulis. well, tay patiliw kan, Sherwin. Sir? Gusto pala ti atap ko kat. Sika ti mangkiskisay iti kwarta. Di mo pa yan nadlaw abatog ti police station ti nagsardangan ta. Sir Wilson? Pakawanan da ko ma. Agpalawagak, sir. Kasapulak namin at talaga ti kwarta. Awanan ti adu payasaw. Basta sungbatam ti kastangar aramidam. Agtatakaw kagayam. Apay ngay adyak mutan maawagan ni Manong Sherwin. Ay, kaya't ko kumamot ako mustaan. Naimbaglaangan ta dapay kwartak. Kat iso ti pinagbayad ko iti graduation fee. Maragsakan lakit ni Dajay. Takamaudyanan na. Agradwarak mitlaangan. Eva, talaga ka di nga awanan ti pawit ni manong mo. Diyak nga ron maawagan ni Manong, auntie. Masapol ko ti kwarta pagpalingkita. Awan kwartak, auntie. Tadi mo tan umawawag ni Manong. Madanagan nakpaikit din. Amangan mo no nalipatan na kan. Saan mo takas din ni Manong ko, auntie? Amangan no busy laang. Kasanon no dadakas anapasamakan ko ana. Kasanon no natay gayamon. Di kay kumamot agsaw iti kasta, auntie. Nakarkaro lakat nga ro ti panagdanag kun. Kasano daytan? Sapay umadanin ti graduation mo. Wan nga ro auntie. Surutam laangan ije pagtrab-trabahuan na. Wan, auntie. Talaga akas ta ti aramidak. Sa pulag ti inton ni Manong idi nga address na ijay. No kayat mo akat agpakadwa ka kini Cherry akasinsin mo. Iplitsam tawan mo't kwarta na. Kurang mati kwarta, auntie. Iso nga oray siya klaangan ti mapan. Katala, makamo ka, Eva.
Si kakanit ay ibagbaga tay katulong asa nga ili. Naimbaga bigat yu, sir. Siyak ni Eva. Kabsat ni Manong Sherwin. Dito'y ngamin ti imbaga ni Manong ko apag trabahwan na. Diyak ngamin makontak. Ayan na ka di, sir. Tinasayat. Sumurot ka kanyak, taday pakitaken ka. Manong, Eva, ading ko. Apay nga da ka dito eh. si katirumba nga pagdamaga kiti kasta. Apay nga da ka diti pagbaludan. Anya tinararamid mo. Dumngag ka ading ko. Isalaysay ko tinapasamak. Jaklaim pagarup at tinakaw mo gayam dagiti kwarta ngayong pawpawit mo kanyak, Manong. Saan nga amin? Tanagrigrigatak yidan duma. Oray pay, sana rumbang tikas dingay naramid mo. Di na ko makagura ading ko. Agraduarak ngagpayso, ngam naggapumat gayam iti dagas awagas tinabusbus ko iti panagadal ko. Pakawanan na kading ko. Jakmet ngamin impagaro. Akas to'y pagbanagan ti amin. Ngam no pa'y kasta. Naragsakak. Takamaudyanan na kat makaturpos kamatlangan. Ngam sana ka naragsak, Manong. Ngamin, adakan diti pagbaludan. No kasta, tinagtakaw nga ron, tinagkapan ti kinkinan tayo iti inaldaw. Ay uuna yan aya. No amokla kasta, jakla kuman inawawat. Uray agdepel kamin iti asin, basta naggapo iti nasaya at awagas. Gapo kanyak. Iso ana aramid na tikas dyan, ti. Sana pakaragsakan tikas dyan ngay naramid na. Uray no makalpas ka, no saan mo't anasaya at awagas tinaggapuan ti binuspos mo anagadan. Awan serbina, nakaturpos ka, gapo iti panagtakaw ti kabsat mo, kunadan to Oh, nasaya at nga rod adang ganda ita. Auntie, Mangibabay na dya kabsat mo. Iso akalpasan ti graduation mo. Ala umaamin ang agar-garot mo, tapumanaw kan ditoy. Diyak kaya't amaamuan ti tattao ti kasta nga inaramit ti kabsat mo. Kat pati na kami, may babain. sir, umayak man na nagpakpakaasi kada kayo. Pakawanan niyo kumanti kabsat ko. Tapa man ang makagradwarak. Bayadak tinaalan na kwarta kada kayo. Ha? Kinapudno na, sir. Siyak ti makagapuno apay anaramit ti kapsat ko ti kasjay. Ni Manong ko lang ngamin ti mang tultulong kanya kiti panagadal ko. Taulila kami ngaminan. Kaya't na makaturpusa kiti panagadal ko. Ngam kasjay matan ti naramid na. Ngam na mo ka kasjay ti naramid na. Diyak ko may manugot ngagtakaw ti kapsat ko, sir. Kinapudno na. Nasingpet ti kapsat mo. Jakla maaklon ang naaramid na tikas di kanyak. Kaya't ko lang ay kanin ti pagnakman na. Ang kinapudno na. Masyanak mo't lakin ko na. Sir, umadanin ti graduation ko. Kati kayat ko kuma, ni Manong ko ti mangimarcha kanyak. Ala, di ka patanagan. Matungpal ti tarigagay mo balasan ko. Kablaawan ka ading ko. Agyaman ak Manong. Kablawan ka, balasan ko. Happy graduation. Agyaman ak unay kada kayo, sir. Ngamin, nakarwaran ti kapsat ko di pagbaludan. Imatendar kayo pa yan iti graduation ko. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko, sir. Wen sir, agyaman nakiti pa ng pakawan nyo kanyak. Awan perpekto aparswa. Amin tayo managbasol. Sungat na karbangan titunggal may sa ang mga barwanan. Isasapay ko ma, tadi mon ulitan ti naramid mo, Sir Wen. Saan na pulos sir? Kat ikarik, sir. Apaman ang makasapulak iti trabaho. Agbayadak kada kayo. Bayadak ti tinakaw idi ni Manong. Di mo baliksan na ita, Eva. Sana na ita bayad-bayad ti panunutem. Baybayan yun na dyan. Tatulong kun kada kayong agkapsat. Ken,
Pangaasim, Sherwin. Saan ka nga ikat a driver ko? Ha? Ket no, kaya dakpay nga agpaay ka da kayo agad pagyamanak, sir. Wen, kaya't kalata. Taamok, anak ko laapan laeng ti panunot mo idi. Pagyamanak unay, sir. Ket uray di da konsweldoan, tapno may karok ti utang ko. May amon na jay ko nakman. Sweldoan kalata. Agyamanak at talaga, sir. Pagbabawyak na niyang inaramid ko. Ket jak tumaumang agkidkid daw iti pamakawan kada kayo. Kastamot ten iti Diyos anamarswa. Hello, auntie. Naawat yung ka din timpaw it ko a kwarta? Hello, Eva. Awan ka, anakan. Ay naagyaman akmanen balasan ko. Uray kas jay timpakpakita mi idi kada kayo. Tultulungan da kami latta. Kumusta kayo nga agkapsat dita syudad? Nasayaat kami matlat, auntie. Pasaray busy kami iti trabaho mi. Agkat kumusta matan dagiti kakasinsin mi, auntie? Ay, nagsikong abalasan ni Jenny. Saan da ngayong kasar? Sa idikwan, sinikugan man ti sabalin. Day talag paspasikog ti kukuan na. Sanan to ibati ti anak na kanyak. Nangasawa mo ten dagiti bubulog a kakasinsin mo. Ngam awan uray may sa nagkasar ka dakwada. Tawan mo't busbusin da kwarta. Agrigrigat da ita Talaga doon ti anak da. Ha? Da kayo nga balasan ko. Adan nubya ni manong mo. Si ka nga adan nubyo. Awampay, auntie. Nagtulagan mi ngamin ka ni Manong alupasan mi pa'y ti maipatpatak der abalay mi. Sa kamin tumaki asawa. Lukas ta. Adan balayo dita syudad. Saan pa'y analpas, auntie? Ken saan unay adaktel abalay? Umay kay tog pa siya rain ton malpas, auntie. Ay nanagsaya adan. Nakabalay kayo gaya man dita syudad. Talaga amayatan ti Biag yung kanakan. Alakot di kay latamang liplipat. Won. Ulitagtagkid daw iti pamakawan, Eva. Mababain na ka na kayong agkapsat balasan ko. Ay na, lipatan yung tinapalabas, auntie. Mga barwanan tayon. Ay na, ano sanak nga alalayan Lukas to nga papananta, Sherwin. Ano sanak akib-kibinan, tanay. Marigatan akmat na magna. Di na kumapambanawan, wan. Wan, sir. Di kayo madanagan. Taaddaak lang ditoy. Di kayo to panawan. Jak siguron makasapol tikaskan ka kasingpet. Manmano tikaskan ka. Saan ba't apasat ti trabahom ti kastoy? Taag maneho ko malang ti aramidam. Ngam nasingpat ka amang kibkibin kanyak. Talaga akasta, sir. Taawan kat nga ro dagiti anak yun dito Pilipinas. Mangal-ala na iti nurse ang mga sikaso kanyak. Hangam manjak ta nakapsot ti babae. Sandak ang maawit. No bilang jakon makapagna. Naimbagkan ka at lalaki ka. Kanuwan gayam. Di ka agdanagwan. Nayunak to ti sweldom. Allah, saanan, sir? Jak pabayadan ti panangasikasok ka na kayo. Asikasuan kayo, kabayatan asibibiyag kayo.